halina protokol nami modohamu itu nanya putah si jolo-jolo dulu kan masih pasangan akan awak doang dulu kita perlu mengikat jalan jadi kalau siang hame siang Purwakarta kita songon nata hatai sabda gasima sabda gasta di pasaha ma tu amang situa ke pajaitan boru marbut mau lihat mana itu jadi masih ada kita jalan dus ruata sayur tahita partition apa pasal tangan sama raja pengambil paruku yang panise pemburuta raja pasaribu pasal tangan situa ge pajaitan boru pengaruh udah mama mau lihat mah dihito selanjutnya serta belum na benar sangapan amat raja dohot inatta sore pada miro hado nangguluna di dos miro hatta nunga di pasahat tamu tuh kami gawe raja panisi di raja ni pamurut raja pasar ibu hujalo hai di bagas damai dohot las miro ati kuha ada menun orang lebih bakat yang nang nangik mah musibuk kamu tuh kami jalan korban las miro nang semuni di hamuna raja di dong asahutana arang bahatan ina tuhu nama dok tinalik mapina saya bentar dong go kata nang nah pina masa mau namar dong asahuta sisa ada lumur anak sisa ada bulu boru nak ke maragam kamar gana disemahi tamang raja di dong asahutana nang semuni di boru tulat bunga mio asalo dongan nami mangurubi kami dinalau mangulahan ulat tau terlumuri ma dihamuna salihuna na bersama kami khorong ni hula-hula dohot tulang nami hula-hula raja manula tulang raja siagian tulang rewet raja siringo-ringo bona tulang raja silai hula-hula na marhamarangi raja siagian raja si majuta raja sirengan raja nami raja hulu ala naik bukan nami makatai dohor raja ni kamuran nami raja pasaribu dakot jalanak sonang roha nami raja nami molo sojolo hutak kasih hami berrukul ni raja doha raja nami nunga dengan berrukul ni raja mau lihat ma raja nami tulang na berju didikinan non roha nami majalo panaturio tuamuna salhuna horong ni hula-hula dohor tulang nami sidok bodima jadi semuanya amang buruk uli raja nami ayah buruk teruti dia ka pakateta uli dihida mah raja nami perjalanan ta masih tutup kita madokon mau lihat itu amanta berdeng gembasa di siala asi do tolong ni rohana mangaliat dihita pertikian nauli di hari nadengkat di bulan nauli boy hida bajutang boy di bagasan hahibasan do las niroh jalhudul hida di kursi namaratur sikatnya maktiar asimat tong rohanya makta nomor 2 di bata tiar manangat ka panggabian tiar nangat ka perhorasan di namamukka ulut tahita di bagasan sadariyo ala nang ulut tanamang buru makata di rukna tua-tua tek-tekin na mulani godang ser-ser mulani tontong sisa mulani hata sukun mulani hulu asa artiya mamulani hari si bahasa ada mulani bulan asa tapuk kamantong makata pasahat tamu pinggan penukuna mau lihat tema amang raja beris-beris di gajah di rumah di Pangaluan mau lamar sur raja naik kodo oloan mau di oloan saya dapat do tamu mau buru nabi pasahat tamu tu raja ya mau lihat na lagot puso mari pasahat nami mangburu disorong mari pasahat tamu pinggat pasu pinggat panukunan nahok di gubulan asih matang rohani mat tadi batu ada bata di lokta di bagas sesadari sama masuma tu ida saruna asasinur makan apina gawe nang dula di sana mangburu di batu bahamudo boras 1000 boras itu di asa taruh 1000 maka parata 7 lawan jala huruf natakkan marjuara
Asapir rumah baki bahul pasalama. Rumah tertubi menuju mana dia ka pangomoan. Lasu batu hamu dosa namang guru naburati sirata bulu. Dapur ni dairi nya tu napuran ya kola. Di bibir doang godaina di telo dan dona tahun. Asa naburat tanah orang king marsirang go. Molatuk kebadat kegadao. Terdintai matak nama rasigong go. Las di batu hamu datang namang guru di suan tanggo naburu. Nagaturu mo namang guru di sini nabi nahamu nagabi nani ulamu. Asih matong rohani mata nomor 2 di bata. Lam tutanggo nama dihita pertuturan mulai satu akar yang bro merhide ulota di bagasan sadario. Las di batu hamu dapat isa namang guru ringgit siti syara. Rupiah dan cinta nyama pemerintah tak si palas rohani yang kaluluan nator buat temat taraja si topion ni inakta sorifada bisa namang guru gabi kani majolo pinggan panukunanon jangan pakai hai majo tinggi asal baika awas hata majo akau dolan ni pinggan panukunanon ulah urajai pama pinggan panukunan siat dapat tubunami nadong di Karawang Cikampek pinasaha ma tu amang te pajahitan 2,000 Oma pinggan panukunan dihita nomor 2 na siap Purwakarta. Oma pinggan panukunan sian di nama ulang protokol mabinasa. Ini kurang goreng si bagino. Oh, semonido sebara. Monodung agak gerogi semonido sebara. Jadi onin na surung mo. Molarong na si bahu, nidurung si bahu. Nidurung pera-pera las mangiu ma si bahu. Molarong ka surung dinggan mo pinamasok tuaju. Ira sangat kita teh. Jadi melihat ini memang guru. Oh, lah aja. Dan lu pahami di tanah ni punai si jodoh tubuh di bubutin halo silas mangi do. Di bubu halo si silas mangi ma. Mangi di bubutin na do las mangi nang do halo si. Mau lo di jalo pinggan panukunan dengan mawasahatan pinggan pangalusi. Boleh ada tu. Mauliat ma dison di pasar raja itu nahot di hudulan na saman pinggan pangalusi asa subul pagatan hatuan ni kopi naking hupasata ni pinggan panukunan senari pe pujalahan itu pinggan pangalusi lek mama jo raja nami pertikat dihami asu takas 2 tahun dihami nomor dengan tubuh semua nomor 2 sauda Songoni manang dihita namar hamaranggi nang dihamuna do kesebutanani. Ya baladikian di pasar ulah-ulah rajahitan sada song pinggan pengalusi asa sadar hatta dina mengalusi suku-suku di ulah-ulah alai hatan ini tatua namang dokon didurung pora-pora las mangihut matong si daun maularang silas dirua tinggal mabayin kugaju anot camonomi tabagi beda horas mahina tabuti ma raja nang tabuti ma tutulung gabi ma aku nina horas ma aku ni nagabi ngasih pulhita tutul marsipanganon sagat pulhita marlepat lam horas nama hita saluna asa jupang masuk ni dok ni tua dodok di sita komanina hatugun ni haru ras Mangmadudia kamu memang baru mengalahkan. Jadi si pada uli jala horas. Ya pada tiktok. Alai dorang suwe si hamil raja nani. Sidok mulia teh hita berjolo tu mata de bata di siala asidok tolongna di pasada hita marhite bolongna di alam cerion. Alani seluhukna sidok mulia teh hita asanggiat na marhite parpongat tadi oleh tiktok. Dapat hita yakka pasu-pasu. Alanya raja nami merbau taduk merbau holi-holi otiksi
si butong-butong, orang si butong-butong, otik si pirnitonti, si titik main nasi gompa, gorang-gorang pangarahot na. Kalau tu so magipi amang raja na buong patsatami, say gorang ma pinasuna. Nah, ingat disukus-sukun ni raja i, dohonan namin, panggabian parhorasa do raja namin. Maulihat nga amang guru. Panggabian parhorasa do nabi. Buah-buahan isipuhun. Indahan masak ng pabarsawi. Asimat tong rohana. Mertua di mata lang ditabay marihamong nama halil mati itu bako namanya memburu di sahabat hawatai jalo dinang nangin nasa dinang jalo pinangan asan suku nama nukum mahami memburu dia malakatna dia maunokna dia mahatana jala dia mana hidupna siluk boti mana memburu mau lihat. Atau togirgin manutur-nuturi alani dia pada tikar mau jarawami panuturian siat rajai na marsiaturan mau nyate mah baru nami pasat tamon boleh tema dihimu abang guru nami dahulu itu lah orang ni hula-hula dihita horong ni hula-hula ay manito tulang ng mangil panudurian ma urut ka siap kita horong ni hula-hula ng tulang jahaw ma solanay hula-hula si manukari tulang putasoy o na tulang siyahan tulang orang kami pamurumuna jadi bayi matutu pamuna pariban nami rajai Pasariu. Jadi ba panggan beronokku angka huletor kada bucu do. Dilabus do na karbon. Dan terbalik do anggo huletor. Amdo takas taboto songon masada menteri. Na jago tong kena jago-jago ka huletor. Jadi nero di si budak-budak malak kamu huletor. Iyo, jadi songon naman nang do tulah-hula. Jadi matutu melatih ma di hamuna pariban nami. Jadi sonaro pada kalian bagus mahamuna tulaletan. Jadi tu hamuna ulah nami sok kami tutu ormuna. Si Polwino di kan kami raja nami di hamuna ulah nami. Butima. Manggabi so sinamo ni ibeberemuna pagpumuna. Didip pamuruan namin ang kini sisa hali mangilikon sisa hali mangbahon para sinamo na hibul raja namin didip na tuwa-tuwa di jolo hamusi adwo di budi hamusi paimao. Di tengah-tengah muda raja si harungian mang napanuturi. Raja nami ada di depan dulu kami ay. Hamudo raja panuturi sa lubuk ng orang di hula-hula rawat tulang namin. Di kami para guru muna. Partikiran ko pa sa tayo na to hamu raja namin. Guru namin. Maulah teman. Mulut praktiknya marah mengguru mati deh. Anu, itu lah. Taruh musik. Belum, terus nerohat tadi. Dari mulai teman.
Jadi madapat itihami, among guru, asal jolo masuk kami yorong di hula-hula roh tulang. Jadi oke dihina sa luhum na horong di hula-hula roh tulang. Hula-hula rajai si manulang, tulang rajai si agia, tulang rorobot rajai si ringo-ringo, kona tulang rajai si lain. Hula-hula nama-nama nanggi rajai si agia, rajai si majutka, rajai si regal. Bunga di pasa amang guru na raja pajeda tuhila. Somon, mana sida ipartit kianon, ise mahita, kawan naman terus marwata maulat mah jadi mulut tunggal pe nampak kataun sahata di date sa luhukna jadi mulat mah takin nunga takas di pe utami pakagamuna robot ada ni amang buru muna ulah di pajit masari langsung ni di hamuna amang guru nami pajitan tunglas rumah nami di partit janu baru bulu untuk dinami soal hata nilai dua madomono nami balitan matong kagabi tumukalu si taruan kung atong linggat kamu masih kololuan saya gabi wakana uli gabi wakana linggat tujuan lalu sila ko di mahami amang guru mula kama Margarita satu dia alai orang hata nama anggona saat dihami raja nami adope somon taling-taling ngapung nami imana huwai kami raja nami somon nakabudu-budu beri munawon somon napasahatkan parbinotoan sahat tu tingkat na tertinggi alani na raja nami dan nagulut di sinamot rajai alanampe sooni nasa tulad bobo nami benon nami do asang giat marhitoinon marsangat totong rajai alani raja nami dan sudah tulung nang sejadi padia dan sudah dulu nang pesibaenon susadia alani raja nami berpangiduan nami marsinawag ng ibu marajay bisima masna bisima hudana bisima nang serena sita dolma naraw si pasaton nami raja nami jala ulaw sadari na ulawta dia para tikyon sibot-boti mga rajay magalit tulang hutasoy si Regar bonatulang siyahan si Mangusol tulang robot si Regar hula-hula na mahamaranggi si Regar manurong hula-hula na pajay marpaw si Jabat raja nami raja bulur dia pala tikyo manian na ipasaton nami sebanyarat hula-hula ni rajai alani raja nami mengalade ma rajai maliade ma musik Nauli ma raja nami marjitikion pasaton nami ma tingkat panganan. Anang permusik nami padde. Anang pasaton tingkat panganama itu hula-hula. Badanang. Sisi mga raja.
ako na sila iparakarta. Asa sa loob ng mahita, nangalaroan ng perhatian. Mali ito ma. Todo itu nama siya lembur. Kasangat tamu matu kamaray. Ken pajahitan guru sirega. Nabasahanto amang manika pasaribu inang guru mat. Ang ginamit si Tony. Tutit.
Melina. Sadario nung nagabesada keluarga na baru kamu jalan akin kudang di pasat amat tapat kita song bohal di kamu di baru matanggo muna ima bohal muna di nama muka rumaran kamu na tujuh luar nyario asa boy kamu sada keluarga nama bulan Asmiroha di keluarga besar Pasaribu, Songoninang di keluarga besar Panjaitan. Lubukong isi bulan puji-pujian sangat pada Tuhan tadi. Nah, jadi kita macam-macam ya. Kita satu lubuk keluarga besar Bandung Jakarta. Tetapi menurut saya kalau tidak salah hampir 16 tahun tidak pernah komunikasi ya. Dan tidak pernah ke rumah orang tua di Bandung. Nah, jadi saya mah helan habis sebesar ibu teh. Gunang tuh kami keluarga muna di Bandung. Jakarta di gunang tuh. Asa boy tak daun muna salukna. Roh kamu margalida. Nah, saya di pas-pas Tuhan sama perseri dombuk. Tang yang nami tuduhan ini masih tak berdua mainnya pakai gua di Siboro amat tadi bataro sila tua mah hamu di Bararot asal dia di pas-pas amat tadi bataro di pas orang pun dia mau ke anak pun tujuh sama didok ni na dua-dua dinawai na hausitulan binola baik salean asiro hari Tuhan di pai sorak pun dia mau anak nabui pangaluan dok baru nabui paulai asa sasak disuruh mga satu portean satu tigaras kahomay di rondang di bulan nuhat pepas atong namin maulus helaw tuhamu lele mau mangolu satu pengabilan satu parwarasan totong dilabaw di Tuhan musik langsung aja waktu pasakon nami mga tuho mantar parhuwas mulu tungarong akaulaw ni Panjaitan terlumbubi di Karawang, Cikampek, Purwakarta ringkas sabu parhuwas jalapak habuma mantar parhuwas Dumita Panjaitan, Bungur Raja Panjaitan, Boru bere. Naking nang hugurakan masalaman dok dan naking sumuni dulu terlalu aja. Ganggu sian ya nak terpasur dengan. Ada yang nak keulama. Oke, binasa mabarjulu tujuh bulu. Perjulo kita di rumah dok mau lihat itu mak tadi bata buru na boy pangaluan-luan pinggat ke panganan buruk panguhatan manang na dia pihang maringanan di sima muda persaulian
dohot pasamotan. Betul. Sa may kasul sa magubortiat to magirodak. Pelepasan lamang Panjaitan dohok Buruni Rajai Jolo martangi aku. Pesan doi habis diri bedang boy bulehon. Alaya pesan doi ku pesan ku mati ho itu. Dohok tu lekku si basari. Disikap ni selutna tangiang namanya tua mata nomor 2 di bata asa dua lalak tua sikul di dolok ni berbatua tua anak mau tua pun dengan mona tong sau mati bukan rumah kamu nokang asal horor nami mah binati ko kujur tu bini tabia mangaturia melek kuno di bata ku mangalaka saya tu sima dapat pengomongan dohot akka para sawiat na tutu itu baru Panjaitan paduru ho na baru diraja ingat dah pesan niya ka betul nak gorong marani ang makataon ibu sorbia alay pesan niya ka makin dari Purwakarta dari Bunabaso dipesankan dokot jatuh baru Panjaitan ini. Keluarga Pemandai kamu mau pada Tuhan semua kamu apa jadi mana teman kita dah mana kemana kita itu lima so itu rohani di masa Jadi mau lihat ya Mak,